Nemojte zaboraviti, pa to je bilo danas popodne. Jedan, drugi, treći, Aleksandar Sacveradović! Stigla mu poruka, nema veze. Što kaže Saša? Samo da se zahvalim svih ovih ljudima što su došli da nas pozdrave. Sve ostalo ne bi. A ja ću još to jače da čujem, Saša majstore. Saša majstore! Aha. Nismo osvojili zlato, ali kao da jesmo. Ali jedan momak je najbolji u Europi! On se zove, ajmo svi zajedno, 3, 4, Lozan Janović! Sad izvanično, najbolji su u Europi, što ćemo sada? Tačno, eto, samo sutra se zahvalim svima što došli u ovolikom broju, to stane ovako u instantima. U svakom slučaju, hvala puno i ovo je veliko obavezno za nas da nastavimo suskus. Hvala puno. Hvala Nazadu! Ajmo da čujemo jednom, Janović Dražan! Janović Dražan! Janović Dražan!